Mana Tatar halkımızga. İki Ermen çırasa, alar sililer üstüllerinde Ermençe. İki Azerbaycan çırasa, alar da üstüllerinde sililer. İki Gruzin çırasa, alar da üstüllerinde Gruzince sililer. İki Tatar çırasa, Rusça sililer. Niçin biz şulay mana sileşmesek de bizim bir söz baylığımız yugaladır şulay. Kübrek silibіз, kübrek söz baylığımız bizde buladır. Elbette. Akaçan indi sileşirge kim bilen de yoktur. Bu söz baylığı yugala, şulay kaybır sözlerini de unutup kalasın. Bizim Tatar milletvekilleri, niler milletvekili Türkiye indi deputat, onların Tatar halkının adamları, nişik aytırga indi millet kişileri, onlar büyük hürmet ederler bütün milletlerine, ben aytıp durmayayım da qaysı milletini. 3 şakırımdan, 4 şakırımdan kursa bütün millet kişisin, şul tiline kuşa da, tırışa uşarga ol kişiga. Menimçe ona birgen sine tilini, otağını, o silmini belki bir yağından meni din ahilleri gafu etsinler, bir yağından Allah Teala'nı varlığına, birliğine aşanırga bizim mecburi biz buruşumuz. İkinciden ona otağını isketşirip ana nindi tilde sileştiler. Şu tilde menimçe biz mecburi sileşirge tiyiş. Tuğan tili bizne hürmet etip, o tilde bizne terbiyeledi. Bizge tüp şunu neşe urşatmış, nравственные şunu stержень urşa etmişli girdi o bizge. Eğer de sen ali uşu bu millet nida huzurunda eğer de sen terbiyelenmesen kim bilen nindi kişi bulurin. Sen araka başını salıp buzulup getirin belki. Sen ata anan Tatar bolğanğa göre, Müslümanğa bolğanğa göre belki sen tilini saklap yok dilini salqalara sana ne bergen şans bergenler. Sen kişi bulup kalgansın, işmişi, buzulmuşu. Şunu aytası kile, kişi anlamay anı, ata anana rahmet aytıp, bolalarını da şu tilde terbiyelerge tiyiş. Sen şu fikir hakkında ne demelesiz? Uyda yürüyüz benim şu aytkan fikir hakkında. Aytamşı, marhum atay, o mana şulay aytaydı. Uramdan iye kildik, Tatarşa sileşemiz. Şıbırkı bilen bir mana yumşak orunda. Bizde de şulay. Şıbırkı bulmadı no ayta. Uramda Urşa sileşirsin diye. Uramda ide mektepte Urşa iye kayıttıgız Tatarşa sileşiniz. Indi mana siz bigdiriş ayttıgız. Men şunu aytam da Peygamberimizin sыңгы vagası bulgan, ulatkan yılap biti ulatkan mana sıralgan iki kullap Allah yolunda yürüyüz, mana tutunuguz İslam dinine. İki kullap tutunuguz. Raş bigdiriş aytasız. Vakti var mı, yok mu, akışınızı var mı? Ey ayda paşlığına tarayık zaten. Allah saklasın. Ama şul nıtarayık değil, mana biri kiligiz. Mana biri kiligiz. Bizim için biz özü sana öğretmesek biz anları mana min aytım mana iki kişi çırasa. İki Ermen, iki Gruzin. Çünkü Peygamberimizin bir hadisi, üç kişi bulsa, ağlar anlamasalar, mana iki kişinin silevin, ağlar ulti iş, şunda tilde silerge, kaysını hammesi ağmıyorlar. Andi iş var, İslam Peygamber Aleyhisselam şunda ne bulgan mı hadisi? Bize bazarda Taciklar üstünde sileşen men öndemi bir taraf turan bir kaşında karşı etmeymalarga aşın tapsam kursatarım men alarga. Ul Peygamberimizin sözü meniki tügel. Mana üç kişi şaştı dedi. İkisi предположим Ermen, birisi tam Gruzin. Bu anlamıdır. Şuna göre kirek şul tilde silerge hammıgız içevde kaysını bilesiz. Rus tilinde indi de. İkav men şuna göre ettim. İkav. Mana iki Tatar şaştı Allah'a şükür. Biz mana sirur Ali ibn bilen hamanda telefonda da Tatarşa sileşebiz. Kaysın görüşebiz de Tatarşa sileşebiz. Mana yanımızda indi için çekişi bulsa, şunda indi biz elbette Rusça silibіз. Men anna tuğan yaq Arimbo ülkesinde redaksiyada men Kiraş'ın hatını bilen Tatarşa sileşirten bölmede bir kişi yok. Elle koyan şeytan kuğamı şu kilede beylenen mine Urus tiline koşuyoruz. Elle koyan. Bilesiz mi mine aytası kile? Biz şu Tatar nerse aytırga bilmeyiz, kakşap kalab şu şakta mine. Siz mında iştesiz mi? İştemiz bizde de andı hal var. Mana mekteplerde vid var da anda radno yazı keteler.
берничә 5-6 кеше булса, әйтәм, әйдәгез татарча язык, родной язык татарча. Бирсеннәр татарский язык. Ой, нимә ул кирәк, балаларның башын болай да әйләнгән, болай да дәресләр күп бирәләр, өлгермиләр. Ана теле ул, генный ана теле. Причем там, мин әйтәм, монакай бер татар халыгы шулай әйтә. Вот Менә сез бит шуны Хәр закка сөйләп китәсез. Кыскарак шулай әйтергә бит, да? Вот. Мин шуны да әйтәмен, да, что үзләре татарлар әтәләр, ярар инде болай да. Баш бухгалтер редакция әйтте, урыс газетасы эшләдем. Менә мин ди кеше була алмадым, теге татар телендә укып чыктым. Мин уйлап торам, син бит бухгалтер, математиканы белергә, нигә сиңа урыс теле, анда знаки, билгеләр алар разве урыс телендә языла? Алар халыкара знаки, гарәпчә, Вот. Әйдәгез ханымга да сүз бирик тә менә. Да, siz bit indi dərsimdə buldunuz, kürdəgəz. Siz bit kürdəgəz, dərsini başlab, isənmisiz sözündən başlab, axırına xətli, oyun, cırını da tatar dilində alıb verdim. Bir rus sözü etməkə, çünki balalarga alar bilə sözünü anqarmağan sözünü hərəkət bilən kürsətib, alar şunu anqarıb, şatlanıb, cırlıylar da, şatlanıb, oynayırlar da, rəxətlənib. Рәхмәт сезгә. Тагы инде сезгә менә калды 1 минут 15 секунд. Сез менә шундагы әйтсәгез бер тирән мәгънәле бер үзегезнең фикерегезне бик ни була. Ну, ничек инде тагын тирәнрәк әйтергә, менә айдан да, Марстан да кем дә безгә бире килмәс, безнең менә милли мәдәниятебезне күтәрер өчен, безнең туган телебезне балаларга белдерер өчен. Кем дә башка кеше безнең өчен килмәс. Аллага шөкер, хәзер хөкүмәт рөхсәт бирде. Менә шундый оешмалар җыярга. Җыегыз. Килегез. Менә вакытыгыз бармы да? Әлбәттә, безнең дә менә без бит бездельниклар түгел. Шулай бит да? Вакыт табабыз. И шундый алда шундый халык күп. Аллага шөкер, әлдә шундый халык күп. Балалар да теләк әтияни дә. Әгәр әтияни теләсә балаларына белем бирергә. Алар эштән соң киләләр. Шуның өчен менә шулай бергәләшеп, кулга кул тотынышып, менә шушы бер бездә менә шундый милләтебезнең хәзинәсен сакларга, туган телебезне. Менә мин бер шундый имам вагас алып барды. Менә шулай усрады да, кем телне уйлап чыгарган? Английскийны, русчаны, татарча кем аны уйлап чыгарган? Кем дә уйлап чыгармаган? Ул Ходай Тәгаләнең бүләге. Безгә менә альхамдулилла, без татар булып дөньяга тудык бит.